Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Қазақ KZ, және де бүгін біз рафт ойынын ойнайтын боламыз. Бұл ойын менде взлом, және де өзіміз бүгін плот тұрғызатын боламыз. Креатив бастан мысалы мен ашамын. Mesela çok gözükmüyor. Bunu bizim için bakıyorsunuz. Çünkü de bağımda şekilde herkes farklı. Zaten vardı. Ama Osmanlı bir podcast. Zaten benim olmaz yok. Zaten hala veremem. Бірақ burada керісінше қосылады себебі бұл ғаламат еттім bunu. İnternetten жаздым. Енді бізге балта керек. Ол болды. Қалған ағары өзіміз жасайтын боламыз. Міне ровно 150 талымыз бар. Ағашымыз. Міне плотымызды кетуді бастаймыз. Оп. Енді бұда заттармен бастаймыз. Мысалы білесіңсі. Шеткі қоршауы. Секілді өттір. Плотымызды кетеміз. Өте үлкен қылсақ. Секілді бірақ мен бұны келесі бөлімін қалдыратын боламыз. Ай, тоқта. Вот мы с братом. Чуть сильно да? Рамик. Наверное, спорт. Лучше это сделать. Палка, версия, конечно. Onun sıkıldı. Ve aracı koyuyorsun. Потмос. Вот так все будет потом. Это надо будет лайками. Давай отписывай. Эти круглые келесі бөлімді қалдырамын. Екі бөлімді өтіп. Екі бөлімді жасайшы. Екі этаж жасаймыз. Şurada böyle. Şurada sıkıntı kalır. Burada tuttuğunu söyleyeyim. Только на парапете. Такое достаточно погрузится. Эти плотные стильные подходы. Осы ойынды таңдап көршін алып тұрып отырмын. Тихий океан сияқты. Осыларды құрту үшін мен балталы жасайсыз. Және де бұл жерде чисто выживать етеді болады. Жай взломдық сізден көрсетіп отырмын. Сіздер қарап отырыңыз. Каналымызға жазыңыз. Уже дейміз. Қарайым. Осыны да жазып саламын. Комментарий бөлім.
Şimdi köyün canı verip köyün canı ikinci etajın kilesini kaldırıyorum. Hop. Aldım yani. Hoppa. İlk etajın döndü kilesini kaldırıyorum. Kilesini çıkmışsınızdır. Ondan işte hoppa. Bisküvi zaman. Bisküvi zamanında like'larınızı koyup bildirmişsinizdir. Videonun sonunda başınıza koyalım. Bize like tıklasa video kısmı. Şimdi kanalımıza basın. Deniz veriyor. Tekinde sakın aklı tut. Aklı ikinci tarafa. İkinci tarafa ne yapacağız? Oy. Kaçırtıkta. Bu oyun жазғанда өзімді басында қалай взлом болды, неге взлом болып қалды деп ойланып өте ұзақ уақытта басында түсінбейтінде де болуы мүмкін, бірақ настройкасы ойынның несі өте легкий да көретін шығарсыздар. Бізге келгесін жатқанда жер қалдырудан ұтпау керек. Сөйтепті. Екінші этажына балкон жасаймын да жасамаймын. Оны сіздер комментарийға қалдырыңыздар.
Ha, biz ne oldu? Biz bir şey bilmiyoruz. Bir şey bilmiyoruz. Bakın arasınız. Çok güzel sıkılır. Evet, arkadaşım var. Ama aslında cihazı görüyorsunuz. Arkadaşım bizim gözümüz yaşıyor. Bizim varmış. Bizim üstüne gerek. Onların anadolu iki üşüştüm hata vurdu. Hata küçük gösterdik ve apara tekrar hiçbir olsun oldu. Biz Fatih'den kaldırırız. Bakın kulüp burada bir üstten kaldık. Çektik. Bakın kirliyor. Bizim de Fatih'imiz var. Fatih'den kaldırırız. Bu tabi kanlı kirinip ve şimdi yeşilleri tutar artık kesinliklerimiz beceriyor. Şöyle düşürümüzü koyacağız. Şimdi bizlerden ekleyelim. Şimdi rastımız geldi koyarız. Stolumuzda arada bulunduk. Şurası. İyi, hepsi bulunduk. Nerede bulunduk? Bulunur mu? Bunun yokuş koyacak. Yok mu? İki kilometre var. Tamam, bakın. Nerede bulunur? Şuraya baklarımıza kısacak var. Şöyle baklarıma. Hamda bağırıyordum. Ay karmıştı. Baksatalım. Oh, aman. Tohta kütüdür. Atıyor. Aman. Oh, tabii. Yani şöyle pıtmıyor. Bu da bir dostlar. Böyle büyüsün. Oh. Hoppa. Diye baltamız gerek. Çok baltamız son. Diye. Harman yok bile yetiyor şurada. Havada da sıkıntı yok. Ne oldu? Halk olduk. Lan oturup. Hatta bu tabii ki bu şekilde böyle durup ve kelimeden tamam.
Sandık şimdi verelim. Bunlar bizde. Şimdi böyle nişanlı şekilde anlattım. Ranegi bize niye kaldı? Ha, nasıl yaptı? Tamam. Bunu biz bunda oturacağız. Hop. Real misin? Kalma dikkarini. Biz para balkonumuz. Tamam bakın. Ne şu? Şimdi balkon açırsak. Balkonumuz. Tıkmasımızda. Karmağımız aramızda. Lahtır şunu. Nasıl çıkıyor? Çarpıp çevirtiyoruz. Pabloğumuz balkondaki tartmalarımız görüyoruz. Şimdi arabada işte kurulsa bu tatasını seçtik. Şimdi ceyrak da çok oldu. Derastı. Suat bekleyebiliriz yerip. Suat sınıfı akıllı oyunda kıyım. Çok oladı. Yemek. Bosna'nın dostlar bizim videomuzda. Burada ve videolarımızda. Değerimiz var. Davay.